vanui le sit pompia Christian josin kum hlung thunga agaldot alin aniau kinep nele kipana Christmas ahi Christmas hi vanui le sit gam za som waljena kimang good low pi pen cho ahi nahi chule hichini khu hi civil international holiday tia phun do zong ahi nahi Christian hobos in anit kiu hilovin vanui le sit na non Christian hozo sin zong lunggut ta amanule athanok piu good thu pi ta chu ahi nahi kukite zong Christian ung hinau kum zakhat walchi ta han lang hi zong le Christmas to sim chule chondan khandan hung kun do na bulpi ho hi aki sei tam nai pon a hi tunia hi Christmas phat na le phat mona ka sei nom a hi po in a hin la khang tu sim hung chi dan ho le pathi le kha bu thinga ko na hi chi Christmas in itabanga ki sam kaina thuta anei zo ham ti pa hi tunia phun do nom na le dei sak na zala ATM china la ko na ngai lut tong su hunging a hi ama sata in tunia video hi kilom ta le vet theita dinga ein sponsor pi ho hi pakai ang sunga le mi pi ang sunga phun do loading kanom po in punia nunga heve chunga ki pathu simsen lo ka phung in hi pakai lengam machal na ding le thuta lo pi ta phun do theia inam piu i hobung sung na sata salwa na theidinga hi changia pathina to ninga panahin la na hi pathinin a let ni zeni phungwu han lang awang la hin khu zo sia hi pathin lopi na changnunga ongi theina dingin pathini umpi jing ta hin ti hi tuina ka tauna a hi tun Christmas sung kon do dan background to sim ho hi chomkim tan aniki hilchin hi ti ve vanui le si na sa khu ho zo sin anita san chu iphem ti tinga le hin khu zo si hi ni sa akona hungku na hi ti hi ani hi e hi chlai ta ani sa ho sa khu animin thang pen ho chu Egyptian ho hivin Babylon te hivin chuting le Rom te ho ani hivin a hi amon anita san le aniki hil now mythology khat chu iphem ti tinga le December tarik som ni langa kika vel a hin pathin no hin now sen pathin nisa mitra chu ahinge aniti ahi hijita san nahi tu lai milimo hol ahin kihil na in achi jamjing na lai zen ahi ai le Jesu Christa pin ma sangjep kumzabi ma sangjep lai chun Europe gama mi ma so hin December som ni lekhat le December som ni langa kika vel a hin golnup chon le za chum chum ho ani nei zivin ahi hi chi winter solstice ki ti phachu an hin ahi winter solstice hi ong ki chaiting la hin ni khui hung saw ki jia zan khui hung chom ki ji hi ta nei hi chi cho mo hin ni sa pathin pi na pha hi tia ani gelova gulnup le za chum chum ho ani bol ji ahi hi chi phat lai ta hi hlorhun kut lai ho ni in ne le cha nin lai zuning lai chep le mum nin lai ta gulnup za chum chum ho bol thei lai ta hi in hi dia chu kilha thang na ding anup lai ta le hin khu ho man na anup lai ta pha cho ni hin ai chuting le hi chi mi ho loi hi ni sa housing pagan religion jing an a hi vin ai alang khana rom ti ho dinga good low pi pen le chon low pi pen khana anikin ki chi phem ti tinga hi le Saturnalia festival ki ti hi an hi ta nai Saturnalia festival ki ti hi Rom te ho in gamsunga muchi chivo hoi theina dinga Satan pathin solung leina phana ani nei ju ku chu ahi nahi December som la sagya ki patna December som ni langa ki ka ani kinit hapta khat version ku chu ahi nahi tulaya leisi na kut za chum chum ki nei ho le gulup za chum chum ki nei ho hi Saturnalia festival akona hung ping do ahi ti hi miching mi theme historian hon aha seyu chu ahi nahi hichila achu Christmas song hi khat ong hi ta nahi Saturnalia festival ting le hin gamsunga school college team zil munja chum chum ho ki kha in chuting le judicial law in court ho zo siong ki kha so kezin mi pi ho in zalen na hin khu anai vin kilha thang na hin khu mangwin asi apha abolu hian lang hi zong le ke ga na be kia koi machan achung thu asai theilo na pha sung chu ani hi nahi in sung ho decoration aki bolin gamsung lampi pam ho decoration aki bolin gamsunga konin thingna eng hol ahing ho ahing choi in ki zapnan aki neizin
จุเลกำสุงาสุโฮเจ้าสินจงอ่อนทอลนับพัดเลกิจอลนับพัดอันนี้วินอปูที่หัวดอข้างสุงาบูเลเมโนมตาอันนี้พัดอุจูอาหินอาหิ certainly la festival ting jong le gol si za chum ho ani nei zivin zaila ho o izivin zol deila sa zivin chule tumging chikim selin asuging zivin ai ne khom cha khom len khom abolvin chule thilpi za chum ho akinei tu zivin wax stepper kiti ho candles lighting kiti ho abol zivin ai aze chu ni sapathin avwa hin pi kina ni hu saul ta hin su do sakit ki papi vet sa na his house ani bol zi ai so let's settle the festival akichai ting jong le mi min khwa ki thoina jong ani nei zive akitin ai chuting le zaila zi thim pen pa Catullus of Rome kiti pa yong chun Satanilla festival phat sung hi the best time of the year ti in ani season ai phat ahong chi chi to kilon in Rome gam sunga pagans ho ni so ho chu Christian ong hitawin ai Christianity hi Rome gam sunga official religion dingin phasain ahin nei tawin ai alang khat langa pathin thua ahin naw le akibul phu naw chu acha zo nai lo zein ngol lai khanga animan jiu Satanilla festival ho chu ada hazo ta ta nai po min ai ye chun lungki tu ta le thakhat le tanggul in hi chi chon ho chu hobung sunga ki pulut han lang Christianize ki bol le phazalo ham ti in ta san thu thoi nam pumin hobung sunga hi chi chon ho chu en pulut ta bin ai chule alang khat langa ni sapathin mitra pin ni khu December som ni langa jong chu Christa pin ni khu ti in ain heilo ta bin ai iti ako na December som nila nga Krista pini ko hungkimang panhitam ihet bang vin Christian maso phat lai 1st 2nd century 3rd century lai chun Christmas kitile December som nila nga hi het pain anom nai pon ai ama wang 4th century lai aki patchun hobung sunga ahin ta san ngai nep na compromising faith kiti hi ong ha che ta na hi he chu Roman Catholic Church in Krista pini khu manding ti hi lunggel ahin nei ki pat na chu ong hi ta na hi ata ba in Christmas masapen kiti chu Emperor Constantine lam kay na in 336 AD December som nilanga ni achun manin anum ta na hi it is lang pe chun 356 AD December 25 kum chun Pope Julius I in 25 December chu ain lengta in ngolai khanga Satanilla festival ani ki mang pen cha Christianize ain bolin ain la luta in ni sapathin pin na December som nilanga chu Krista pin ni khuti in ain heilut ta nai a pet pen in hobung in jong hichu official declaration ti in ani phungal ta nai ong ki pati lai chun Christmas ani ki tipo in Feast of Nativity ani ki ti nai hichi Feast of Nativity hi Egypt gamla azong Christian hon anumang tawe akiti nai hichi zo chun England gam ho ong lungin abanin 8th century AD lai in Scandinavia gam ho ong lung ta in hiti chun hobung in ni sau ho chon na ahin tho na pen chu ong hat che ta in Feast of Nativity chu ong machal che to kilhan in a chei na ke in hobung in Christmas ti in amin ahin hial ta nai vanui le sitna Christian gam len pen mihim zo sin zalen na di ta anay namun America gama chun Christmas hata in daudalin anumin ahi the Pilgrim Fathers kiti hole Puritans kiti holoi America gam anilut lai uchun Christmas kiti hi het pha zong anay povin chuting ta le December som nilanga hi holiday azong animan khalo ahi ata aba in Boston gam sunga 1659 to 1681 chan hin Christmas hi nasatain daudalin anumin khamga na thun ki sun ai koi jong la Christmas ani mga athanom zo si chu British paisa 5 ceiling hi ani liu sa jingjive akitin ai chule mission za chom Baptist mission Quaker mission chuting ta le Calvinist group holoin jong ha ta in ani daudal vin ai chule Protestant speaker min thang pen Charles Spurgeon jong chun Christmas hi
ni sa ho chon na ko na hung ping do chon khat a hi ti chu ani ha sei le jing in ai ai le Christian ta san cha te la hin ki bung khan na za chum ong su do zita Christmas man ding le man loading thu do la hin thu do na za chum ong lu zita na hi so piti ho tu nya ka sei nom chu Christmas man te ding ti Bible a thu pi ima cha ki mu po na hi chu ting le Bible in Jesus Christa pin ni khu tia a sei na chat zong Bible om kha po na hi chu ting ta le apin ha le mun le mul ho zo si jong hi phal bilai dap lai a hi lo dan nil gul lova Bible a ki chi ta mu the dan zo a sei zin ai a chu tia hi le Christmas naman ja Jesus na ta san di sat hi lovin Christmas naman lo ja zong Jesus na ta san lo ti na hi lovin hi chi tu do la hin koi ma ki oi mon ding I ma cha ka mu po na hi ai chu Bible in mi bang khat in ni khu khat chu ni khu dang sang in aza bol tu me mi kim khat in ni khu khat chu ki bang chan in aza bol le tin a sei zin ai ye chun December som ni langa ni khu nit let nit lo thu do la hin nang ma le ke ma thua ki ngam ai in Bible a thu pi im cham lo ze in ki oi mon ding thu om po ai ama wang Bible in Christa chu apinge atin ai aping ta be a hi ze chun vani pumpin hi chi Christa pin khu chu December som ni langa alhan ta hi le hi chi ni khu chu tangula Christa pin na thudol le ami hu hing na thudol le vanuya ahung kida mi thing te ahung pui do na ding thudol I say now he tu sa ni khwa iman the wa le thilpha a hi ai ama wang Christa sanga igel lut zo le ithupi sa zo thildang ho hi eodinga kepal hu na thei thil tamta ta san cha te la satanin muchi atu jong the hi ti hi dunya I het diu ka de ai Santa Claus Christmas tree reindeer decoration jat chum light of festival kiti ho zo si hi Bible biblical teaching imacha omlo hi zein hi ho zo sia ko na hi vanui chon na tam ta hlut the hi zein ta san cha ten tunya chi thei tan na inei zo angai ta na hi tuni hi chi bol chu sile pha in kadat khan na imacha am po na hi ama wang Christa nung zui di chan hole pathin lekha pu thing seibung ta chon ho chun lhagau phat chum lo na ding thil ta sa thil ho hi ki sa buina anei deu ka ta san po na hi ai chu Bible in ta salam dola chon ho chun ta salam thu jing angai tu win lhagau lam dona chon ho chun lhagau thu jing agele ati na hi hi chia chun pathin cha te le diabol cha te akilang do ji ti in pathin tu thenga chun ei mu sa bi nai ejen tu nya hi nang ma sila pehet na pathinin na ko ahi ahi pathinin ama lo pi na ding zinga na na tole ama choi an na jing dinga thil na bol ding adei sin ahi ama wang Christa ko na iwa mo ni thei thil tam ta ho hi om ti nga hi le thudo na le don but na lungdon na alun thei dinga hi le pakai mina nungsun ngam nga hi ahi ai chu ta san ngai nep na sia thili chan hi leisi na hung chi hi la hi ta in tunya nang la kein ta san ngai nep na lampi chut hil be kit ding hi lhagaw adinga ti zat ta din mun alut the hi nai isn't tu ni hin Christa pin khu na bon sawin kain li mai nang la ke ding Christa ping chi nai so pitio tunya Christa api na hi le tunya hung kit te ding a hi nai hi chu nang la ke da thu pi pe nai Christmas ada nang la ke dinga ki pana thu bu lin pen hi che bo choi in thil dang ima cham po nai ele hi chana chu Christmas tu sim hung kon do dan le hung ke pat dan khang tu sim ho le pathin le khabu thinga mu thei ding chang imu to kilon in tu hin Christmas to ki sam ke ya Bible chang gam sung le hobung sunga mi tam tan het hil phebe om ho hi hil chin ding kanumin echin ani khawli mi ti ve